ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF, kuko iyo discipline ubwo bwitange n'ubushobozi ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu buri umwe ku giti cye, biranga n'igihugu. Byibuka ko akazi kose uriho, haba hano mu gihugu, haba hanze, haba aho ingabo z'igihugu RDF zikorera mu miryango mpuzamahanga, gutanga umutekano n'ahandi, ibi byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisa. Akarasisi nyirizina kagiye gutangira. Akarasisi ka none kagizwe n'amasibo 22, 19 y'abasirikare babarizwa muri brigade ya 204 nayo ya diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda. Andi masibo 3 agizwe na polisi y'u Rwanda. Amasibo 2 muri kano karasisi agizwe n'abari kugira ngo duhe icyubahiro ibendera ry'igihugu cyacu. Sibo ya gatanu karasisi mureba imbere yanyu agizwe n'amasibo 12 kayobowe na Superintendent Jean Bosco Rurangwa. Sibo ya mbere yowe na AIP Inkotanyi na AIP David Kagaba. Sibo ya kabiri yowe na AIP James Kabarebe na AIP Isaac Niyonkuru. Sibo ya 12 yowe na AIP Theoneste Nabwoba na AIP